always on me to do that. Roku agba me bona tea bread mug. Me bona tea bread mug. Tamroku afi me agara tea bread mama mroku me akpo nzaza on here aga me alara. Mroku ni me coffee goja nye butter nye margarine. Mroku quarter cup nye a quarter cup of margarine or 1 tablespoon. Yeah, mono loko dara afi. Mroku ni me pe ma aje hianga nutmeg. My yeast hianga. My sukli hianga. Yeah, my butter vanilla flavor hianga. Mroku na vanilla extras la shantazin. Akonye mo la jembo butter vanilla flavor zanga. Ye vivien tonye miapa flour. Mroku flour zama la yenye all purpose flour. Gaka mroku na bread flour la shantazin. Aro plain flour, aro strong flour. Ita mroku miye gerama. Ita mroku fifie mbona nye flour cup omo ton jijiga kokora agbama. Raka over aton mroku nama wo nama za cup omo ton manta ko yev bolo omo va choma yev bolo ganga omo va choma ta fifi onye makunye flour ma ko fifi mbana nye yeasta packet raka packet raka yenya gachiga raka Mroku yen. Emotore mroku nye yeasta instant dry yeast. Mroku na malashio wo yeasta na gogogo mroku jagba na ku achi lukewarm water. Na ko yeasta ko koromo na da sukli viare na blu na tun na kwedari na hokona na za. Ale miku wana to gbafi ozana na makwe. Mroku mongno maglo nye lukewarm water. Lukewarm water nye echi kanta for shire ma ekema mago. Afifia onye moku yistara moko fifia makunya sukli rema. Mroku sukli ama gachi ga omo vahianga. Mroku nyi. Reka over. Afifia mi rovo. Yezna sukli havo. Ta mroku manu hianga nutmeg. Mroku nye nutmeg ama gachi vira ka hianga teaspoon raka. Yenye teaspoon. Okay. Mroku afima ku eja ko koro mama gbona bluga la bana malaba yeasta okpo direct contact pla ejo munyo eja ewuga ejo owu na yeast ta fifia mroku mo gbona bluga afima de eja li na yeasta pla eja mo gatero no nyum ta fifia mo blivo ko fifia Madaji Jamroku gachivi rekaha hianga yenye teaspoon okay Tankia maglover Madaji ko fifia manshang bluga Tabi fiang shang ku blue mala. Fia mo blue shang remo voko. Fia mo bona do wagarama. Fia mo kunye margarine yin. Mo bona ko garama. Ako chivia ko pala. Amro ku fia nye butter vanilla mo bona via ro gagarama. Avoinyo. Mroku fifie mbona dagara emojina or mix na mroku na handstand mix amala show mroku antaza shako nyami just that na shizama a time take gavie gakana stand mix ala shantazin ta fifie mbona shang mbona shiga no or blue ta fifie dagara lower set na nose or jegoma na mivivi ta fifie na blue malaka
ye machana ge vivi. Aha. Nyame chiviara ita machana ge vivi vasero kenye doa form tamroku na doa form kore ha nye kpoge ta ya vivi ko machana ge roku ko fifia a mix vo ita fia fi mi gbona nyama genye roku ni mi kwen shan mix vo nye fine aha ta fia fi mi gbona nyama genye fia fi machine agbona dog ga kamera kuna machine ma la shoto kwenye ba ruku adna a chakan shangu uvaro ofia goji ko to kwenye ba na kwa mi viara ko kore saf ni work surface surgical na ko amoko do ko na nyame clashi ruku na work club machine avori mami afianga ale na ntako shi ha ko we tamruku fifia mo gwana wage fia about 10 minutes and about minute e wore na aha tafia ma dagra ni higher setting no blue fine not all activate gluten na tamroku na me over after 10 minutes kore mokwa dogo na mi akwera tamroku mi po mi akodo fi owo tamroku ma chiga yekole owo bobo ni akata amokata dogo lo container mo bobo afi onye mi ovo kore ira ka chom fifia onye yo vo moroku yin aha ta moroku ma mi afianga abale na machine amala shiwo anta mi aha ita no la laka ko moroku mo gba na mi viara ko ga wusa fesaji aba ta flache na ni machine amala shiwo aha ta jiga ala mo wona ni bro ko fo ja laka aro o galaka ozana opashi afigoji komine alakako oge alakako oge brokuna ya shizama bukaka gbona teparo ga kwaba amo abasasanga menta ga ogana na ma to konye bana dagari san about 2 minutes arana after 2 minutes ara kore na gaiji amo shiriga rokin ko na gaiji ita na jibe akpobo wa mo owo fine aro wa mo fifia anyo na nta azen ale na kpogenye mroku no poshira mala kala boho roku mi ekwe no poshira ma ala boho no wala ka fia ban fifia amol already ita ni oko ga mala nye banatari manye do dagari or rest via ba 10 minutes arana 10 minutes ara na minute ya water na tafia madagari 10 minutes no rest jigara morally no we alaka o danari o ko danari one place o hona afi o koneve dana yam afi o gagbo aga we ga kamero kunyima method mazamu ya madagari relax for about minute o water na after that kore na ma vacuum gbo na sanga ko mamli ko makwe dare ni trema roku fifia mroku mi akwa dovi tamroku fifia mroku mi gbana mliga aha mroku manglobo magble ba mroku afina gada amora container la bana ko ami viara ko wo aha onye moko ami ko wora saf ni safesa jafi mamli ko fiamia amila no amonhu mata yema ko dara mamalara mo kaka mroku no jakpa na z ami viara ko wora maro na z bota viara ko na amoma galara mo aha tamroku fifia magbana magrata pove kore na ma am tamroku fifia mako nye hena ma amerata pove amoroku skill malashinyo ko jiji na malashinyo ha na skill la shop ba na anta jiji kore
na we kore anya ga na tari o we kata eso ga konye ske mala shanta nye ba na mama ye bolovo de ka lo ga wo de ka e jona ta fi ma a shape nye ye bolo yeah no lo antazan rolling pin ga kenya mo rolling pin zango ha na shiko zanga malana makowe kwa tea bread a shape ara no na shi ona na ngbono na robue ha gbona try ga makpog ma ta we na ma ha the mama me afia wotini he really tea bread ha no na round ha akamroku shape ma na mantakpo shape ma fia bana tare yebulo ma vivigo ha ni ko hiana ba ale na wo measurement ale na susu nwe kata na so pepepe ina bujira mong na wenye fine ha ita maja makpo ma takpo na ngbo no lo bo abo alo no wom la Ghana na ha mrokune mi kwenye tra afia gojie moko flavia roko wuma fla enye he ko moko mbaye bolole mi tokpo ba tea bread na plie fla no na mako wi ala ka mako dara mako akpogo bana tadi ye bolo mala lagara amo ha afi fena mo wi ala ka ko ni jagba magawe na shape no kono fine tá aí material cá que é maga po vivele ha po e hamawe ya maja makpo banta woni ha obahia obongbo wono pia we ya tayin ya madara fi okuni mi kwejike kpona ba tea bread a okona fla ko wuni nta maga ko fla viara aga ko wu eji afia gojalaka alaka kore ala lagarama ye das tere mi ako flour mo eta mroku fifia mo gbana anga koga achoji na makwe dara nye oven ama na ohu nye oven amroku nye mashu ma shivie ye hita vama jojo hita revala mo ita fifia karigbe upo karigbe ko zanga mala na mako na mada nye ye bolora ma no ohu tamroku na afia na lan doku chilie to ko nyeba na ko anga ko choji nye fine ko na kwedara ndoku chuba ta alaka como woge Jona. Camera queen.
Afifia onye moko anga kochoji vomo gbona ni napkin na ha ka choji ta moroko yin moki ta afifia me na dagre ni oven ama after about 45 minutes arana aha ta after 45 minutes ko muka dowe ni mi akwera afimi aka gbomi moroko me fia me dre mi akwa amacho oven ama ta yin moko ne mi kwe a double up resize ma vien aha amaroko yin amaga gbona flavia roko ga wureji at the meantime ha machine your oven na daddy na mo hojo vien amaroko nye bolo mamaga at 150 degrees Celsius aha moroko no oven na Fahrenheit ma moroko na jagbana na convert but Fahrenheit ni 325 degrees Fahrenheit aha yeta moroko yin afifia mo gbona e bolo dagara oven ama afifia mi na dagara ma na miami ta moroko na bi kore mi ko adoge na mi akwera yo moroko ni mi pe mi akwa tea bread yin mi aba minute blava na le poma ta afifia moroko mi kwera moroko mi kwe na jibe na kpoba ye vulo bi to ko nyebe na koshi ko fi alaka na se tonton ka fi ababi moroko mi esi aha fi ababi aha ta moroko fifie ye gbona kpoba lake dodo po emi wore remi ehwe ha ita fi moroko mako ahoju mako re kana ma pupo wu moroko mi po moroko mi po ahoju moroko mi kwe amo I love soft a bobo new fine moroko mi kwe mi ato ko ba ni man tan fo mo na wolo ato mi kwe bolora mi kwe bobo ela fine o fine ato ni mo kure he ma re ka tan lo ngbo mara nkwe ye bolo vivi ne re on to anya bana kare ti pedo nye dum lala yato mo mi ajagbana mi amati brother de la femme kai bana mi la homa de ha menya market blog now ngba inya to pe ta pana mbag ma mi ponu dada ko davi ye son lo mana ti brother na maudi nke kala kamiga go doga ya ko recipe pour ve pana mi lo ma ono no plimi bye bye